Nongere mbahe ikaze bakunze b'Umwashi TV mwese aho muri, yaba bari hano mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, dukomeje kubashimira cyane abakomeje kuduha ibitekerezo, inyunganizi ndetse n'ibyifuzo. Dufatanye ukwezi kwa munani mu Kinyarwanda bita Kanama, tugusoze dufite abasubscribers 10,000. Muri kumwe nanjye Ferguson. Nkuko twabibamenyereje rero, buri ntangiriro z'icyumweru tubagezeho ko abakinnyi b'Abanyarwanda bagiye bitwara bakina hanze y'u Rwanda, yaba bakina hano muri Afurika cyangwa se no hanze y'umugabane wa Afurika. Niba utarakora subscribe kandi no ukazogera cyangwa handitse subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Amakuru y'abakinnyi b'Abanyarwanda nta handi wayakura uretse hano ku Mwashi TV. Twahisemo siporo kandi siporo ni ubuzima, muhawe ikaze. Nubwo habura ukwezi kumwe ngo umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ahamagare ikipe y'igihugu mu mikino ifite imbere, harimo umukino wa Nigeria ndetse n'umukino wa Zimbabwe. Ni imikino izaba muri kuno kwezi kwa 9. Ni imikino yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi kizabera mu bihugu bitatu. Tuze ku Rwanda rwo ruyoboye itsinda, ushaka kwibaza uti se nabahe bakinnyi umutoza Adel Yamurusha azahamagara? Byose bizaterwa nuko bazitwara. Ku munsi w'ejo ndimo ndatohoza amakuru, ari umukinnyi ukina muri bandire mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza, yakiniye ikipe y'igihugu y'Ababiligi yabatanyije imyaka 17, ndetse anakiniye ikipe y'igihugu y'Ababiligi imikino 2. Ashobora kwisanga mu ikipe y'u Rwanda Amavubi. So umukinnyi ninde? Uratekereza ko ari nde? Hano muri komenti utubwire uwo ari we. Ndimo ndakurikirana amakuru ye cyane, ejo rwose nzaza nyabaha. Isazagaragara mu ikipe y'u Rwanda Amavubi bigeze bimeze bite? Gusa ni umukinnyi mwiza buri wese yakwishimira kugira mu ikipe y'igihugu. Nabwiye rero ko habura icyumweru kimwe kugira ngo umutoza Adel Yamurusha ahamagare abakinnyi azifashisha mu mikino 2. Ni imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi, aho u Rwanda ruzakina na Nigeria muri Nigeria ndetse na Zimbabwe muri Afurika y'Epfo. Nubwo mu bihugu byinshi shampiyona itari yatangira, ariko harimo abatangiye. Ndetse hari n'abakiri mu biruhuko. Ntabwo bibuza abakinnyi benshi gukora cyane kugira ngo bitegure intangiriro z'umwaka, dore ko bamwe binagoye cyane. Umukinnyi wese biramugora kuva mu kiruhuko agatangira imikino. Tugiye kurebera hamwe abakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda uko bitwaye mu mpera z'iki cyumweru gishize, muri no tariki y'itariki 2, 3 ndetse n'itariki ya 1. Ku cyumweru tariki ya 4 Kanama 2025, ikipe ya Stade Tunisia ikinamo Mugisha Bonheur bakunda kwita Casemiro yatsindwaga n'ikipe ya Esperance de Tunis igitego 1-0. Ni Super Cup, mu mukino wa Super Cup. Uyu mukinnyi ukina mu kibuga hagati yabanje mu kibuga ndetse akina umukino wose iminota 90, nubwo ikipe yaje gutsindwa igitego 1-0 kuri penalty. Uyu musore Mugisha Bonheur murimo kubona ku ifoto yamaze no gusezera ino kipe ya Stade Tunisia, akaba yerekeje nanone mu Misiri mu cyiciro cya mbere. Akaba aguzwe amafaranga menshi cyane, kuko aguzwe miliyoni 450
ibi ni amafaranga menshi cyane, hafi miliyoni 450 z'amanyarwanda nizo uyu musore aguzwe. Avuye mu ikipe ya Stade Tunisien agiye mu ikipe yo mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Misiri. Nababwiye ko umukinnyi witwaye neza abera abandi abambasaderi, ngo nibyo kwishimira. Abakinnyi b'Abanyarwanda bakomeje kugenda hirya no hino. Uyu musore tumwifurize amahirwe, dore ko yamaze no gusezera abakinnyi bakinanye muri ino kipe ya Stade Tunisien. Reka tujye mu gihugu cy'Ububiligi, aho ikipe ya Standard Liège ikinamo Hakim Sahab. Sahab yakinnye umukino w'umunsi wa kabiri wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bubiligi. Iyi kipe ya Standard Liège ikaba yaranganyije n'ikipe yitwa Denda FCV igitego 1-1. Sahab ntiyabanje mu kibuga mu bakinnyi 11, ariko yaje asimbura kuko yari muri 18. Yaje asimbura ku munota wa 58. Akaba asimbuye umukinnyi witwa Karamoko Ibrahim. Ni byiza niba uyu musore rwose arimo gukina muri Standard Liège, nubwo amaze iminsi atumvikana n'umutoza Adil Amoroshi, wanavuze ko mu gihe agitoza ino kipe y'igihugu uyu musore atazagaruka. We na Rafael York ngira ngo ibi abihuriraho nanone n'umutoza Frank Spitler, umudage watozaga ikipe y'igihugu Amavubi. Yaravuze ko uyu musore ndetse na witwa Kizimana Muhajiri ndetse na Rafael York batazagaruka mu ikipe y'igihugu Amavubi. None dore na Adil Amoroshi yarabivuze. Ese n'uyu musore ushoboye ariko adashobotse? Ibyo nabyo ni ukuzabirebaho, ariko uyu musore shampiyona y'Ububiligi iri muri shampiyona zikomeye cyane kuko iri ku mwanya wa 8 ku rwego rw'isi. Nimba tugize amahirwe rero, yego umukinnyi ni kimwe no gushoboka ni ikindi, ariko ubu kugeza iki gihe we na mugenzi we tugiye gukorwaho Samuel Grete nibo bakinnyi ubu u Rwanda rufite bakomeye, bakina ahantu hakomeye. Shampiyona iri ku mwanya wa 8 ku rwego rw'isi, ni shampiyona ibikomeye, kandi n'abakinnyi bakina muri niyo bakina iminota 20 cyangwa 30, ariko aba yakinnye abatandukanye n'aba bakina iwacu ndetse n'ahandi, ko ni shampiyona iri ku mwanya wa 8 ku rwego rw'isi. Samuel Grete ukina muri La Rovière rero nayo muri shampiyona y'igihugu cy'Ububiligi mu cyiciro cya mbere, dore ko izamutse muri uno mwaka. Ino kipe rero yatsinzwe n'ikipe yitwa Gent igitego 1-0. Dore uyu musore ko yanaje kugira n'ibibazo akavunika, yavunitse ku munota wa 30. Ibi bivuze ko ashobora no kutazaboneka mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izahamagarwa mu kwezi kwa cyenda yitegura Nigeria ndetse na Zimbabwe mu gushaka itike y'igikombe cy'isi. Uyu musore rero Samuel Grete ubanzamo nawe ukina mu kibuga hagati, kwanzamo mu ikipe ya La Rovière, tumwifurize gukira. Mu cyumweru nibwo twabwiraga ko muri Azerbaijan mu ikipe yitwa Zira FK ikinamo Mutsinzi Ange Jimmy yatsinzwe n'ikipe yitwa NAK Hojuduke Spirit yo muri Croatia ibitego 2-1, isezererwa mu ijonjora rya mbere ryo gushaka itike ya UEFA Conference League. Gutsa ko iyi Zira Football Club cyangwa se Zira FK ni umukinnyi atakinnye uyu mukino kuko yabuze visa imwinjiza mu gihugu cya Croatia.
Reka tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyiciro cya kabiri, hakina abakinnyi babiri b'Abanyarwanda, Fanuel Kavita ndetse na Kwizera George. Ikipe yitwa Rhode Island yo mu cyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikinamo Kwizera George yatsinzwe umukino wa gatanu wikurikiranya mu marushanwa yose. Ni umukino wabaye mu mpera z'iki cyumweru cyatambutse, itsindwa n'ikipe yitwa Pittsburgh ibitego 2-0. Iyi kipe ya Rhode Island byatumye ikomeza kuba ku mwanya wa 11 ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona. Reka tujya muri Chipre rero, hakina umunyarwanda yitwa Manishimwe Emmanuel Mangwende. Ubushize nibwo twabwiye ko yari yaragize ikibazo cy'imvune ariko akaza kuba agaruka mu myitozo bameze neza. Nyuma yo gukira imvune rero, uyu musore na bagenzi be ba Ayerere Maso bari kwitegura umwaka wa shampiyona yo muri Chipre. Ntabwo byize bakina ariko bari mu ma pre-season. Tujye mu gihugu cya Libya, hakina abanyarwanda babiri, ni Manzi Thierry ndetse na Bizimana Djihad, kapiteni w'ikipe y'igihugu n'Amavubi. Iyi kipe ya Al Ahly Tripoli ikinamo abanyarwanda babiri, yitwa Al Ahly Tripoli. Iyi kipe yatsinze ikipe yitwa Al Ittihad ibitego 4-1. Ibi ya mbere ni umukino wa gatatu mu mikino ya Kamarampaka izagena ikipe yegukana igikombe cya shampiyona muri Libya, dore ko ikipe nta kipe yari yakegukana, ariko ino kipe Al Ahly Tripoli birayiha amahirwe menshi. Bizimana Djihad ntabwo yize akina uyu mukino kuko umukino uheruka ari yabonye ikarita y'umutuku, bituma adakina. Rero nibyo byatumye adakina uyu mukino, ariko witwa Manzi Thierry yakinnye umukino wose arawurangiza. Tusubire mu gihugu cy'Ububiligi mu cyiciro cya kabitatu, hakina umunyezamu witwa Maxime Wencesi. Uyu musore yabanje mu kibuga mu mukino wa gicuti ikipe ya The Sport ikina mu cyiciro cya gatatu mu gihugu cy'Ububiligi. Yatsinzemo ikipe ya Gent y'abatangije imyaka 23 ibitego 2-0. Kimwe muri ibi bitego byatsinzwe n'umukinnyi witwa Mateso Cedric, nawe ufite inkomoko mu Rwanda, ukina muri Gent, umusore ukiri mutoya, nawe yatsinze igitego mu bitego 2 no kipe ya Gent. Ino kipe ya Daisy Sport yatsinze. Abakinnyi bose bafite akazi katoroshye ko gukina kubera ko bakitwara neza, mu gihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yitegura imikino ibiri yo gushaka itike y'igikombe cy'isi izakinamo na Nigeria ndetse na Zimbabwe mu kwezi gutaha kwa 9. Ni umukino wa Nigeria uzaba ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9, ndetse n'umukino no ku itariki ya 9 z'ukwa 9, umukino ikipe y'igihugu y'Amavubi izakinamo na Zimbabwe. Ngabo rero abakinnyi b'Abanyarwanda uko bitwaye hanze y'u Rwanda babashije gukina. Nawe niba wabuze umukinnyi w'Umunyarwanda ukina hanze y'u Rwanda ushaka tukubwira amakuru ye, cyangwa niba nawe hari uwuzi wajya hano muri comment hasi ukatubwira uti umukinnyi ni Umunyarwanda, umukurikirane bityo tumugeze ku babishinzwe, yaba ubuyobozi bwa Minisiteri ya Siporo ndetse n'ubuyobozi bwa Ferwafa. Bafite iteganya kubona umuyobozi mushya, nta gihindutse, ni umuyobozi wahoze ayobora ekipe y'umujyi wa ikipe iterwa inkunga n'umujyi wa Kigali ya AS Kigali. Abantu benshi bibaza ko ikipe ya AS Kigali y'umujyi wa Kigali, ariko uyu mujyi wa Kigali ntabwo ari iyawo. Umujyi wa Kigali uvuga ko uritera inkunga ariko atari iyayo.
ubwo ntagindutse rero Shema Fabrice Ngoga nk'uko yiyamamaje ku mwanya wa perezida wenyine ku itariki 30 z'uku kwezi tuzarara tumenye ese ninde uzaba perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Ese azatorwa cyangwa abanyamuryango ntabwo bazamutora. Reka mbashimire bakunze mu Mwashi TV, mwari kumwe nanjye Ferguson. Nawe niba utarakora subscribe kanda hano ukazogera cyangwa hano kuri handitse subscribe ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Nababwiye ko ntahandi amakuru y'abashyitsi b'abanyarwanda wayakura uretse ahangaha. Ushobora no kudufollowinga unyuze ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram ni Ferguson Rwanda, ugafollowinga cyangwa Dushimimana Benoit Gering. Mukomeze mugire rero intangiriro nziza z'icyumweru, muzaye muronke Uwiteka azababere byose muri byose. Mukomeze mugire ibihe byiza.